क'क्राझार जिल्लानि बावखुंग्रि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'नि गारिजों लोगोसे प्रमद बर'जों फैफानाय गंबा गारिखौ गाग्लोबदों। एकदम BRTF लरा गोटेই BRTF लरा एकदम আকৌ ফৰেষ্টৰ পৰা মাৰিছে। ফৰেষ্টৰ অফিচৰ পৰা কেনেকৈ মাৰিব পাৰে আমাক? फॉरेस्ट ऑफिसर पर केना मारिबो पड़े नायका फॉरेस्ट ऑफिसर पर हमारी भी पूरी गाड़ी तोड़ दी है। ये मीडिया की भी गाड़ी तोड़ दिया। मैं तो मीडिया से हूँ। ये तो मेरी पूरी गाड़ी तोड़ दी है और मेरे ड्राइवर को भी मारा है। मुझे एक आदमी ने खींच के बाइक पे बिठाया और फिर लोगों के काफिले में मुझे देखा तो मुझे लिया, इन्होंने शेल्टर दिया। कितना गाड़ी खराब हुआ है? और प्रतिभा बाइकों की भी गाड़ी पूरी तोड़ दी है। हाँ वो आइए एक्चुअली কি হল আমার আমি গাড়ী যিখিনি আছিল আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছিলোঁ। তেখেতো আমি বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহি আছোঁ এইফালেদি নাইগাঁও দিশ। তো আমি আহাতে যেতিয়া নাইগাঁও পালোঁ ফৰেষ্ট অফিচটো যে আছে এই গেটটো একদম মিনিমাম बड़े बड़े पत्थर ফৰেষ্ট অফিচৰ পৰা আহিলে ইমান ডাঙৰ লৈ একদম এনেকৈ মাৰিছোঁ। জাষ্ট আমিতো তাতে অলপ ৰখিলোঁ, পুলিচৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছোঁ। নাই পুলিচৰ খবৰে নাই। আধা ঘণ্টা ৰখি ৰখি আমি ইয়াতে চব আমাক আমাৰ নিজৰ ল'ৰাবিলাক চব যাই এতিয়া আমাক চিকিউৰিটি লৈ আহিলে। পুলিচৰ কোনো খবৰ নাই। আমি আধা ঘণ্টা তাতে ৰৈ আছিলোঁ, কোনো পুলিচৰ খবৰ নাই। ইমান ফোন কৰিছে আজি তাতে আৰু এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে বুলি শুনিলোঁ। এই কিবা ডাইৰেক্ট লাইভ লগাই বেকপেক বাওকুনি তিনটিলা আৰু এটা শুনিলোঁ তাতেও আমাৰ এডিএমচি ল'ৰাক বান্ধি বান্ধি ফোনটো কাটি নিদিবা খালি। আমাৰ তাতে বোলে আকৌ শুনিলোঁ মিডিয়াৰ গাড়ী ভাঙি দিছে। আমাৰ সংগঠন ল'ৰা কি দুষ কৰিছে? সংগঠন ল'ৰা তাতে সিহঁতে BPF ল'ৰাখিনি মাৰি আছে। हम अपनी जान बचा के भागे। एक आदमी ने मोटरसाइकिल पे बिठाया मुझे और एक आदमी ने मोटरसाइकिल पे बिठा के जब लेके भागा है मुझे, अपनी जान बचा के भागा।